Nabo Kristo ba kanisa ya African Harvest batongeretwe ne Bishop wao Peter Machuka ne bakinyete kirimene kiatire wodine atire kirimaromba za guchokia nkatho ni ontubu wake mwaka jumweru ne bachokerete kinyankatho ni ontubu mwaka muthiru joria bakuga ne jwari na mantu kathomba ende batongerwa ne kirundu na kwithira bakithiria bwega. Mwandiki wetu Wanteto Marion Karugi na chotariria. Ni kanisa ya Christian Harvest kumanteresia Mutwate ira etongeretwo ni Bishop Peter Machuka nawe waitete rwendo rura jana maoro mwaka Sugoi kaunti ya Uasin Gishu kwaba mukathe rais wa Ndiguru Ruto umucokeria nkatho nontu bakumbana kiri kinyang'anyiro ne kia uswete kia urais. Kanisa eje kinyete kirimene kia tiri wadi ya Mwathi gicione bunge kia Igembe North kirima kia tumairwa miaka ya tene ni bayoyo na babioyoyo kuritira yongwana bia untwire ende bare athirabo bakinyete na Biblia njarene ucokia nkatho nontu bwa mwaka mweru wa 2023. Kirimene gitagwa tiri ni antwara arombagirwo tene ni bayuju betu mbere ya kanisa itire ya ciomba gukiria weru, lakini nani na tuntukitoromba rito na Yesu Kristo na Murungu akatwibwa. Kirimene gigatiri kibango bacioyo bietu barombara ba ancestors tuyeta gwera Murungu atoe mwaka mweru atoe bania ngiye atoe bania mpara gwiritwe nundu bwa kuyocokeria Murungu nkatho. Kirimene kiatiri giarombara ba mami betu na baba na bayuyu betu nitweyete ku nundu imathaba yokeretwe na tukiria Yesu Kristo kenda tucokia nkatho nundu bwa mwaka yu Murungu atumbithitie ukuma yu muyaru wa 2023. Baitarire mathina yarari mwakene wa 2022 muno mpara ya keramu murimo yo corona na yangia maingi bariwa ni bararomba na kinyosi ateure mathina jau ni kenda Murungu aibwa maromba. Ni kwari na corona na Murungu atethia kwa twika Kenya yetu ya twika sawa sawa na Murungu na tumete atwebania na ukubira byariko ni atethetie Kenya. Kwa hivyo tuyeto mweri bwaya nuntu tutethia ni kwari na ngiye ni cieyite ciathukia bia kuria na kintu ya kiu na kio Murungu na atethia kwa twika Murungu atethia na siko atwika yukinyamuthia na itombe kuleta distraction kana kuthuka ukwinge. Kwa hivyo ni mawaya ya Mungu atubwithiritie ni kwithirite kuna kiangazi kikinene muno na kio kisumburite kaunti nyingi na nuntu akitumika Murungu na ato erembura na kiangazi kiu kiathira kio ntubone ni muno a Kenya endo betu kwithirwa kwina kithurano kira kithithitwe 2022 kitatu ratherike kithurano kia thiri kithurano kia antu bakumya bia bakubwithia ni Murungu wa usikete Iturare ni moyo mwingi na tuona yaka anto inya bakaomba kuthira ni mpara na ukoni endo irari kumata kaunti ni Amiro atiatika ngavana Kawira Mwangaza na MCAs Bishop Machuka na kathito tongire ba mukathe Ruto nontu bakuba watanithia Ruto rotengwenja muno wamwe na senators bawe ni baritere ngwe enje sana ya kusokanira Amiro kaire kenda yomba kuendelea iri kintu kimwe re kesi irari kuo ni turarombaira urumwe kwetho kwina urumwe bwa MCAs na ngavana bombe kuwatanira nikenda kukomba kwitha kwina urumwe. Kwa hivyo ni twaromberete muno kesi ikigitwa ni twera Murungu nagite na njirenje nikenda Kawira acoke na MCAs bawatanire meri yombe kuendelea isi Ruto anabo kuona twina bo twamurombere irimene bibinge twande bendera irimene bisinge na thaa inkatho twinacio na riu kwina wirigiro bunene ati Murungu akebania antu na mantu ya mathuku yara yarakujini mwaka muthiru mwaka no 2023 itukoroma mantu yonde yarari nyuma yetu mwaka 2022 yara yatarakara bweya Murungu alulanie atweya meya nikenda Mukenya akaribweya na tuombe kuuribu uturo bwo Murungu atoete. Kiripotera weru weekendi kirimene ketiri wadi ya Mwathi Igembe North Mbeta Marion Karugi wa Kinyua.